Halay mayrin plata ki daw gri padi nay mo kunay mo ni within everyone yang ten kabridas kapri mayrin dahil awal rhythm well katay kikanta yang black kapri ten kabridas kapri well right daw sa panlikayang wapia yapi si paliburitem siyang bipulikan. Well bago kakawait na mahkauna na well bago kakawait na ay blit parang yang sinbui simba ko daw kays na paindam rawal makakaduno ay mo. Aluy may kupiang baratay bimos duplis kam dami kibilata sa saura kan sikban takwantem simba ko taksawisa mansin anutin sinduk ya piu kumawara kabal beten bira ko patakaisa aluy jeralika kumiba mayrin right daw krikaka hiyang kupilaka piakan paliburitin Puel kaul de quebre que purira ulimuni se bipulikan. Halay mayrin yang kupilaka piakan chis kamera bris manlupya baman yang kupilaka manlupya baman yang dukilupya. Paini kami tabui, may sikapikan apya-apya wika pre wala mi tabui ay tuskan paliman alki pawaray briwi yusay munan palinay mo. Well bago kakawait na mahkauna na well bago kakawait na ay blit parang yang sinbui simba ko daw kays na paindam rawal makakaduno ay mo. Shelmore Calderón, Lady Pantin, Miss Lion, la nueva generación de la música mezquita, representando la mosquita hondureña y Nicaragua, DJ Yalwani, Wally Beats.